Reporter neyoreko ku Minisita wa Agenda Honorable Yamongi akabihangu oyabire nakurira b'ikitongore eki akakigarize nyuma n'enshonga nyingi zatireho kureboka ngu yabingwa kandi akanga kutaho endagano yo mukono kandi yakoresa sente z'abakozi kubi. Minisita wa Agenda icyo kubanza cyabyona tushanyira akakosa obushobozi bwo kubi ya zo NSSF ya shaba billion mukaga kuzo ministry ye kandi mu ministry zeze sente zazo ziyo mu consolidated fund so tukumanya bwachi ashaziremu zo mu NSSF umusente z'abantu abari kusavinga kuya musente tugaricyo twashanga abebembezi ba management ya NSSF inenkoko bahire ba board members na minister sente zo kudonating zine total ya billion 1.8 billion sente bakazibaha omungereta hikire tubarakozese mateka sente neza savers na board chairman cyabyona tugishangire mu ukweyendeza. Akakiiko aka kayereka ngu Minisita Mongi yo kushaba billion mukaga kuzikoresa emirimo etari yemwe nemwe omu kitongore kya Agenda akabanja yahereza yakasente abakuru mu kitongore eki eziri kwingana billion 1.8 aha board kubasa kumukorera ebintu bitari bimwe na bimwe. Akakiiko aka kayongera kabinga board ya NSSF yona n'abakuru mu kitongore kandi karagira igiki kubacondozaho kandi aba bari muri Richard Byaruhanga no muhezi we Patrick Ayota hamwe no wabira ari umunyishengero w'abakozi Dr. Samuel Mochi. Kayongera mishara ya haba staff members bonuses za billion 3.2 yagakari yayongeza na library expenses so nturebe bye gukora byona tubiri mu interest ya savers okuyaho no kosesende za savers kubi kuryanguzaho so na board tujibingire yona twenda minister appointing a boards. The committee notes that the board has failed on several occasions. Akakiiko aka karagira Minisita base kuza harubazu cyo base reporta kutebwa mu nkora. Tushangire ngu for instance Minister akakori hano uriya akakori hano kandi na recommendation ezibagizire ngu arujeho nyowe nkanye nka member wa parliament kandi nza kugambira na ba member wa parliament batahi banje abakwikiriza ngo tushemerire kugira ubwebembezi butarimo uburofa ashemerera rugeho konkanye ndagambira abanyarwanda ngo mu Uganda je yiturumu harimo umuntu ashyikirire nangwa abano bakubiyeho bakateka habandi nawe baguma bine sente at the exposure ninga ziriyo mu mikono yabo nabo rubije kushisha ninga bazibi. Nabwa nyuma abanyishengero bashagika reportage nebire bigirimo ngo ahabwo kuba urubwenguza uburengeserize ubujunde uburyo mbakozi ba government ubujunde uburyo muri ba minister bamwe kushanga ngo tuba kusasirwa mukozi wa burijo kandi umuntu wa burijo kuza gukora kutunge sente ngo azibike nazibika no busasi agira tukambikire sente zanje nyencha kare ushobwe sentezi ndabazimwihe ukifuba tezo kugira ngo nota oye kundire ndabaza kutotenzire konkojo tumwene kazi gende nyencha kare na ikigaje kizanyamba nekintu cyo busasi kurangwe sente nkezo nizikoresiwa kubi. Gasha kwa Jimmy Muhumuza.